PNE Minister pu Efroding Lianan Mizoram in KAWLPHETHA amamo zat asan na satawangin aizol khopui chunga electric shuite ABC cable manga thak me kani awangin KAWLPHETHA thimchang a umlo theilo ti mi puiten sha se adu thu asoi wena ZPM chung in khoma PNE Minister hian tun hnaya mi puin KAWLPHETHA an mu thatlo chan ber chu KAWLPHETHA mamo na asan thut wangani a kumsang ni som pasari som pariat khan Mizoram in KAWLPHETHA amamo zat chu megawatt za pathum point bial panga ani lain kumina chuan megawatt za somruk point pakhat bial a asang chawa hei hi an hmanrua ten adol zo lova transformerin load unlock nemawangin aizol le khopui lian chen khata transformer engemaw thula puak mai thei zathum somni panga lai a ti asoi puef roading lian a chuan he har satna chukyang tur hian sarkar kum kalmeka transformer hi atam thei angber thak tura ruwa manani a sum in dai lo awangin tum khata mamo zong pushuk vek thei ani lava mamo na zwal pui pushu turin sarkar kumkal mek chungin transformer som level leitura ruwa manani a engemaw za chu aizol alo thleng to ti asoi PNE Minister chuan tuna hian sarkar lei pui scheme RDSS atangin aizol khopui chung electric shui chu ABC cable thak mek ani a shui thak tur hi kilometer zanga somsari panga zeta seini in tundin huna kilometer zani panga point pasari pariat thak zo to ni in maba kilometer zathum somruk pakwa point pahni ala oma heiwang hian KAWLPHETHA ti thim zeu angai don ti soin mi puite lo sha thiam turin angena smart city project noya multiple utility pole ban sangkhat pasari thak turarwa manani thu asoibok KAWLPHETHA INTODELH turin nasataka mala kani thu pu efroding liana chuan asoya an malak na langsar jinga sarkar masahun lai lo hnol to tuiwai project chu tharthole mek ni in KAWLPHETHA megawatt za somruk vel pe chuak theitura ti puitlin thei be sayani atia he project boy puina atan hian sarkar lei puin chengwai bel chhni le noi som riat apeto a thlasom paria chunga zo turin in remna zia ani to a hei hi a hlotlin huna chuan Mizoram in KAWLPHETHA amamo chu an thar chuak thei to dona hetiang bok hian tlongle tui chang khuap tur po in ma an lameka KAWLPHETHA megawatt somnga pahni pe chuak thei tur tui chang po DPR pe thokhat ani to thu asoi Incoming ZPM Secretary pu H Zorem Puyana kal shwaya an party som 32 ZPM President Pulalian Sotan alom lutani Prime Minister pu Efroding Lianan KAWLPHETHA INTODELH turin nasatakin ma anla a sarkar masaten project anlo hnol tote an thartho tharle mek ti asoi he thu hi voina ZPM party chungin khoma asoya pu Efroding Liana chuan sarkar masaten anlo hnol to tuirini project chu DPR an keu tharle a kumsom paria chung sarkar masalamin abu anlo keu to lo le DPR hlui to tak tui vai project po thartho le in sarkar lai puin anlo pom saka in remte se akin sum anron peti asoya heng project hi a hlotlin na mu khuna chuan Mizoramin KAWLPHETHA amamo chu thar chua ani to don ti asoi tlongle tui chang khuap tur po in ma an lameka tui chang DPR po an pe thokhat to a hunkal to a sarkar sum sen ralna tui real tui khua agreement angkhan siam ve antum lauti asoi bok in khoma hian ZPM President Pulalian Sotan ZPM zom tharte alom luta thua soichun zomna a ZPM party a mithar do tak lom lo tur anla nei zel chulom ati thua soya an party policy tuipui tu apiang te chu ZPM party a ho khom zel turin an somti asoibok party chungin khom hi ZPM General Secretary Puech Zorem Puyana kai shuaya SHC campaign committee shwai to 10 campaign an nei dan te an report bok in khoma hian Lok Sabha MP pu Richard Vanal Mangaya pu Clement Lalming thanga MLA pu W Chwanoma MLA le Vice President ZPM General Headquarters Baka Board Chairman te Antelani Power Minister pu Efroding Liana chuan sarkar masahun laya tui rial tui khua project a in rem na chu a fu lo wangin sarkar thara chuan khating in rem na ang khasiam ve an tum lo ti soi ZPM party in khom voinan party pisa ne pu Efroding Liana chuan tui rial tui khua chu sarkar masahun lain in rem na a fu lo hle ni tia sarkar sum tam taka thlonin aluang ral na sa a sarkar lu ti hai tu ni atia a power siam chu man to takin lenga ya leilo po in agreement anga poisa choi thawanga ni tia tui rial tui khua chu sarkar tan thur ritani awangin sarkar thar malak na tura chuan tui rial project ang in rem na siam an tum velo atibok